Weekend at DStv Disc Challenge, week number 8. Goals galore on Saturday, Potsane, but Saturday, Sunday. Makole ngathi ayisontweni now. I lo vonele tlala tsatsila ka jeno maobane dikeni dinhla maobane papadi ekini lo jana sa hasa empa papadi yani Richards Bay chipa 5-4 nearly thriller ele wena lo vo maobane me a o rwa sheba Richards Bay tlo makaza dihlopha tse ngata mkhotsi wa ka ene le 5-4 ukhumbula ntwana ikayenzeke herigwala. It was between Royal AM le Kaizer Chiefs ke hopola ke kgetho la o qetela re bana le dintlha tse robong kaofela wena lo ke hopola hantle tsatsi le hey mongadi ka ipotsa ka mongadi ngobane tsatsi leno a wata no masikisi mamela lovo ephele Royal AM iphekile mamela mamela wena mkhotsi wa ka ke msebetsi rona Disc Challenge re ba pheya mo ha le ba bona ba hlaya mane ba fana le ba bona ba hlaya ihlophentse phame ba qala hona mo matsong a Disc Challenge mkhotsi wa ka ntwana Sundowns boy Sundowns this past weekend 3-2 TS Galaxy mamela love teng monna man jersey number 4 Boss G Thiamo Masisi mamela General Kata ai mamela mkhotsi wa ka hlankana wane mkhotsi wa ka ke hore yena ka o tshwanang le khomolemo ke kana ba kopane wena mkhotsi wa ka ba senya bathina ntwana lapha ebuye Katoras mfane kasla kumfana Ntokozo nane ke tseba bambitsa jalo ka Messi ke bona sa ipitsa jalo ka Mapentsele o bua ka yena Messi o tswa first wena mkhotsi wa ka wena matsong a Mpho Moloi Katoras Juventus ke matswang teng inhlanka be ba dlala bonke na bophopho wena mkhotsi wa ka jwamong ke batla o bona o dlala Orlando Pirates le Mamelodi Sundowns o tlo ba jwang gobane phopho o tla wa tiana le former teammate ya hae eleng Ntokozo wena mkhotsi kunezinye futhi engizibonile and I was like okay imnandi DDC kunomake utswelelo ngapha yeah kunomunye futhi ukatlego ngapha omunye uTS Galaxy omunye Sundowns bana ba motho mkhotsi wa ka ai ha make mane ke bona ka re talente e ngata e ka re bolo ke ntwe ba fiweng ka yona mkhotsi wa ka empa ya bona katlego make ke buile ntwe le nngwe fela re ha ba ke ba le komtlosa mane wa pala jolo ka CD center back ba mkenye jolo ka CDM a encourage ushuthi there's more asinikeza ha ona le ntwe ke boneng ka yena mhlanko na yona mkhotsi wa ka as a CDM awu khumbuza uPatrick Vieira kahle but ntwana talk about TS Galaxy I think Mr. Esau is building something la ntwe hlokang fela go ba yetse ke consistency wena lofo thata ke hore fumana ba papadi le ngwe ba hlole papadi tse pedi bekeng tse latelang ba khutle hape so empa yena mohadi Esau wa tseba believes in hard workers me ba hlankana ba le bona wa ba bona ba shwella sehlopha sa hae abaningi bakhala ngophopho izolo under pressure ipulukwane ihomework bayenzile Monty Bahlabane ntwana he comes from Ngara Springs ulandela abo Athenkosi Mcaba abo Aseko Thiwani abo Simphiwe Silepe intwana zase West boy tsako ekuruleni wena mkhotsi wa ka jwanong wa bona wena lovo ha re bua ka taba phopho hona le se seng se ke se boneng nthwane ya stamina tlamela ithute o bapala be consistent papadi kaofela ke se ke bone dipapadi tse ka bantse tse tharo a bapala 70 minutes ba montse ka ipotsa easy good coming off the bench kapa o mohle ha qala le papadi eleng potso eo tlamele mohadi Roscoe Grilling a shebe hantle maybe sizothi sese early it was game number 8 so perhaps there's still more to come out of him 22 games to go then vandaag Sunday ntwana amagoli nil first game is Khukhune bali ai no libima empa wa bona re bua ka taba le bala ground wena mkhotsi wa ka ke bone ba hlankana ba crampa o tlile la bane ba bua ba re le bala le ne le thefutsi ba hlankana so di stop and go tse rene re bona ka tshone bula ile mrethetho a papadi ya pele Keitano Tembu with the TDC tlisa experience tlisa ba hlankana bana ntwe ke ratang ke hore experience ya no ba no sikla sebetsa le mongadi Eric Tintla o itlisa mo ba hlankana ba hore ba tsebe ba hlankana ba what to expect aba fihla stopeng se phameng sa Sekhukhune intwana yami uyibekile boy last game Kaizer Chiefs they scored first we thought ukuthi no bazoba mnandi the last 6 games no maximum points for Amakhosi last time ba hapa ene le khatlano le Stellenbosch 3-2
e ne le ka September 14 September so re kwala October Kaizer Chiefs ha iso wini kunzima but ke ushilo mnumzana ovela uthi they are building a new team ntwana ka a ha sehlopha se setjha wena mkhutsi wa ka but bona taba kgolo ke hore ke ipotsa taba ya hore ha ele dibapadi tse tshwanang le bona bo Thulaini Mabaso ke ipotsa experience e bana le yona wena mkhutsi wa ka e tlo ba sebeletsa jwang ha ba ya mane kwa England obane o tla hopola wena mkhutsi wa ka leeto le ba tlo ya leetong wena mkhutsi wa ka o ile ba pala dihlopha tse mane tsa kwa UK hayi intwana yami uyibeka kamnandi but ke sesiyayiqeda boy mfana ingichazela indaba yase Mafori Kampahlele elibuwa Khomo ntwana imnandi le facility boy it's a beautiful facility indoda yomuntu omnyama umuntu ontsundu wakithi acabangela abantu bakithi kunama swimming pool kunama office lapha yana facility emnandi intwana endaweni ebonakalisa emakhaya mkhutsi wa ka msebetsi o motle chairman a o yetsang ha re tshepo re le sehlopha sa bona sa Baroka se tla khutla hape leking ya rona e phaming ya PSL re bone dipapadi tsa PSL di bapala le baleng le la Mofuri wena mkhutsi wa ka stadium mo ko le bwa Khomo bafethu ngiphethe uPotsana angikwazi nje ukuhamba ngedwa ngingaphethe ubuyitumela umfoka Potsana inhlanzi bathi the fresh fish from France ejwalo lo ntwana yami bafethu nibe mnandi siyabonga ukuthi nicheck iDDC kusezoshuba thina sikushoyo ukuthi ungasali bukela umdlalo nomdlalo yasiyazi ukuthi eminye ayikho televised but ke eduze kwakho if uyakwazi ke UJ vaya UJ if use Idas Valley vaya Idas Valley beke ngetlang a ke tsebe re tla bitsa title decider ka pakeng Mamelodi Sundowns le Orlando Pirates number 1 le number 2 hloba kuphi ayi yomele siyibone na kanjani bafethu siyabonga amakenga sibonaneni ke emidlalweni ezolandela asazi nini but soon ayoba